Saya pernah gugur 2 kali. Doktor kata kalau nak mengandung lagi, saya kena turunkan berat badan dulu. Setiap pagi bila saya bangun, saya selalu mudi, tak ada tenaga, kulit muka pun kusam. Saya pakai baju besar dengan harapan bila pakai baju besar ni dapatlah tutup lemak. Tapi hakikatnya saya pun nampak bentuk lemak tu. Saya dah cuba macam-macam. Saya dah pergi gym tapi balik tu terus lapar dan akhirnya makan lebih. Saya selalu brisk walk pagi-pagi tapi lepas brisk walk tu saya selalu makan nasi lemak. Diet pula asyik bertukar-tukar. End up berat tak turun pun tapi makin naik. Ada orang kata nanti turun kejap je lah tu, confirm naik balik. Saya selalu diam je bila saya dengar sebab saya dah nekat. Okay? So bila saya nak start diet, saya dah nekat. Saya cakap pada husband saya, bagi saya masa setahun untuk turunkan berat badan sebelum kita cuba lagi untuk dapatkan anak. Sebab saya tahu satu benda, saya tak sanggup lagi nak gugur untuk kali ketiga. Saya memang trauma sangat. Ada masa saya rasa macam nak give up. Nak ubah habit makan yang dah bertahun kita buat ni bukan mudah. Tapi saya berpegang kuat pada satu matlamat. Dan perubahan tu mula nampak bukan pada penimbang dulu, tapi pada sakit tumit saya yang dulu. Yang buat saya tak boleh nak pijak lantai setiap pagi, makin lama makin hilang. Dulu saya selalu period 3 bulan sekali. So, sekarang dia dah mula datang setiap bulan. Ramai sangka nak turun berat, kena makan sikit, kena tahan lapar. Tapi sebenarnya kita kena makan cukup. Saya mula fokus pada hidup yang lebih sihat. Hari ni bila saya bangun pagi, saya rasa lebih bertenaga, saya lebih happy, tumit pun dah okey. Dan yang paling best sekali, period pun datang setiap bulan. Dan sekarang saya dah boleh nikmati sarapan sihat, sesuatu yang saya selalu skip dulu. Dulu saya suka skip sarapan pagi. Alhamdulillah, lepas saya dah turun 18 kilo, saya pun mengandung anak yang kedua. Tak sepatutnya sesiapa pun perlu seksa diri macam saya dulu. Sebab yang penting kita kena tahu cara yang betul. Sebab tu sekarang saya bantu wanita yang busy dengan kerjaya untuk turunkan berat tanpa berlapar sambil tetap seimbangkan kerjaya, keluarga dan juga kesihatan. Nak tahu tak macam mana cara dia? Boleh DM saya perkataan sihat, nanti saya akan share dengan anda.